manpower tia eno so ye ka ho asem no eni o de eno kwa de bi kwa me no kasa kwa wa hweme what to be one who the way city one who said the prophet he can and through bi anya the eni adwe we na ye manpower tia no so manpower powder eno no we ye powder adansi a eba manpower powder no ano ode no me se brame entonchia me po bia na ba ma wu eno so sa manpower tia adansi a eba ano ode wu ubon we from Canada we from papa minim say world race nete na no crowd obi je ba ko pe oje ba ko so wonu no so ko je ba ko na o se ya man net mako 10 because adrewe ebedi wa asema ma adrewe manpower tea no we adrewe ebedi wa asema ama obema serve atofom awu enu ntia mo wadane bia ba ensanom oba di se utwa na no yire ntokwa ni nyina ya obema na enya adwuma ntia me ofa me papa babia wo bia Canada Australia Germany babia wo bia ye be send world road abro ye be send wo obi susu na wo ba ma ne meto bi ma aduro na no odene na aduro na ye adwuma me ka dansi a efra brochire amonane ene Ghana ha e ba sa aduro enipa ehia sa aduro anu odene ma me bepebi papa bra bepebi uyo oba kra bepebi ma wukunu na emwa Misregana mpanifo bebre a mutie prophet Dr. Ebenezer mo mepese adrowe bi na ebeboa ebedi mu asema amamo ama ne bia ba ahodo a wonenam no eto atwa nyame hyiramo na mo mepe manpower tea ni bi prophet Dr. Ebenezer manpower tea na wode aba no mo mepe bi da baboa mo ama sebe mo mamma atofom no etimi asore agina na ma efie anigye etimi abafie na oyire so etimi adɔ na motima tena wale ase ache bepebi na ebeboa